اسنوی سفر با ناحیه میر سعید علی حمدانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از گرمخانه نوتأسیس جمعیت دارای مسئولیت محدود توج اگرو در حدود جماعت دهات پنجاب ناحیه میر سعید علی حمدانی شناس شدند. گرمخانه مذکور دوام یک سال اخیر بنیاد کرده شده مساحت عمومی آن 1 گکتار را تشکیل می‌دهد. صاحبکاران وطنی با نظرداشت تأمین فراوانی و ارزانی بازار و پیشنهاد محصولات از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر چنین گرمخانه زمانوی را بنیاد کردند. طوری به سرور دولت اطلاع دادند گرمخانه پامیدور در همکاری با تجربه دولت ترکیه بنیاد کرده شده آب و غذادهی توسط تجهیزات معاصر تأمین کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس چنین گرمخانه‌های حجماً بزرگ را عامل تولید انواع غذایی صفتناک ارزیابی نموده به مسئولین دستور دادند که در می‌بعد نیز از اصول‌های جدید رشد کشاورزی برخوردار گردند. میدان عمومی گرمخانه‌های زمانوی که ساخت ترکی میباشند در میدان 3 گکتار بنیاد کرده شده است و عین زمان در 1 گکتار آن 3 نوع پامیدور پرورش کرده شده است که عین حال حاصل آن جمع آوری کرده شده است و در این 3 نوع پامیدور حاصلناکی نظرداشتی پیشینه محصولناکی پامیدور نزدیک 1000 سنتنر به حساب گرفته شده است. یعنی از میدان 1 گکتار گرمخانه ما میتوانیم که تا 100 تن پامیدور استحصال نماییم و جمع آوری پامیدور الکی آغاز گردیده آن به بازارهای استعمالی هم ناحیه و هم پایتخت جمهوری عزیزمون شهر دوشنبه فرستاده شده است و فکر میکنم که استحصال محصولات سبزیجاتی از آن جمله پامیدور این برای تامین یکی از هدفهای استراتژی مملکت تامین امنیت عضوقواری مملکت سهم بی اندازه میگذارد. ما طول 3 ماه شده است که در گرمخانه کار و فعالیت می نماییم و محصولات خود را به بازار برده ایستاده ایم. شکرانه سیاست خردمندانه پیشوای ملت می نماییم. ما در اینجا زیاده از قریب 300 نفر کارمندان کار و فعالیت می نمایند که سر وقت با معاش خوب تامین می گردیم و سطح زندگیمان روز تا روز خوبتر و بهتر گشته ایستاده است. دهقانان ناحیه میر سعید علی حمدانی اصرار داشتند که در دایره دستور و هدایت‌های حکومت مملکت و سهام‌گذاری در تامین امنیت عضوقواری گرمخانه‌ها را بنیاد کرده هدف دارند که در می‌بعد باز مساحت گرمخانه‌های عمل کننده را زیاد گردانند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که تجهیزات و دستگاه‌های گرمخانه معاصر از خارج کشور وارد کرده شد. عین حال برای پرورش پامیدور نگرانیده شده است. تکنولوژی نگاهبین محصولات گرمخانه‌ها به طور اتوماتیک صورت گرفته حاصلناکی خیلی بلند را دارا می‌باشند. گرمخانه‌های مذکور تمام سال فعالیت کرده حرارت داخلی گرمخانه‌ها با اصول‌های جدید گرم‌دهی راه‌اندازی کرده می‌شوند. طور اظهار داشتند در اینجا همچنین تخمی و پرورده پامیدور با مهنت خود سهامداران تهیه کرده می‌شود. با تامین چنین فضای مناسب دهقانان جماعت دهات پنجاب ناحیه میر سعید علی حمدانی امکان دارند خیلی زیاد پامیدوری تر و تازه و خوش‌صفت استحصال نمایند. در حدود جماعت ما الکی تا 3 گکتار زمین گرمخانه به استفاده داده شده است که 1 گکتار آن را سبزیجات پامیدور می باشد. اقدام صاحبکاران وطنی باز در مساحت قریب 2 گکتار دیگر گرمخانه‌های زمانوی لیمو پروری بنیاد کردند. اقلیم و شرایط ناحیه میر سعید علی حمدانی برای پرورش میوه لیمو خوب مساعدت می‌کند. زمین‌های دارای ترکیب گوناگون امکان فراهم می‌آورند که اینجا نهال‌های لیمو خوب سبزی یافته در می‌بعد ثمرآور گردند. میوه‌های سیتروسی کشور ما در خارج کشور مشتریان زیاد دارند. از این رو سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید اشاره نمودند که با وجود بیشتر بودن خراجات ساحه لیمو پروری آنها می‌توانند که در بازار لیموی جهانی موقع استوار داشته باشند و درآمد بیشتر اقتصادی به دست بیارند. ساختمان گرمخانه‌ها قریب که پر را به انجام رسیدند. طبق نقشه ترتیب داده شده اینجا نهال‌های لیمو را مورد نگاهبین قرار می‌دهند که در فرصت‌های کوتاه‌ترین به ثمر آمده محصول دستانی آنها به بازارهای داخلی برآورده می‌شوند. صاحبکاران ناحیه میر سعید علی حمدانی از آن اظهار قناعتمندی نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران خرد و میانه را با زمین خواجگی‌های دهقانی تامین نموده با همین وسیله در تامین امنیت عضوقواری حصه ارزنده می‌گذارند. رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود توجگ روی ناحیه
ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо бунёди чунин гармхонаҳои лимӯпарварӣ бо садҳо нафар сокинони ноҳияро бо шуғли мавсимӣ таъмин хоҳанд кард. тавре ба сарвари давлат гуфтанд, дар масоҳати 1.8 гектари гармхона то ба ҳосил омадани лимӯ дар дохили қаторҳои боғ, картошка, қулфинай ва дигар зироати серталаботро истеҳсол мекунанд. чунин тарзи кор имкон фароҳам меорад ки дар ҳама фаслҳои сол бозорҳои истеҳсолӣ бо маводи озуқаи худӣ таъмин гарданд. саҳмдорон метавонанд ки бо фаъолият дар чунин гармхонаҳо сатҳи рӯзгори хишро беҳтар намоянд. таҷрибаи лимӯпарварӣ барои сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аз падару бобоёнашон мерос монда эътимод аст ки дар парвариши лимӯ комгору муваффақ мегарданд. гармхонаҳо масоҳати хеле калон дошта аз рӯи тарҳи ҷолиби давлатҳои рушдкардаи дунё бунёд гардиданд. ситруспарварӣ дар Тоҷикистон аз сердаромадтарин бахши боғдорӣ маҳсуб меёбад ки сол то сол ниёзи аҳолӣ ба истеъмоли ин меваи хуштаъм афзоиш меёбад. вилояти Хатлон аз ҷумла ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар содироти меваи лимӯ имконоти бештар доранд. махсусан замони соҳибистиқлолӣ ва фурсати муносиби истифода аз заминҳои президентӣ ва хуҷагиҳои деҳқонӣ истеҳсолу содироти лимӯ ба хориҷ аз марзи мамлакат бештар мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ки сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ омода намуда буданд шинос шуданд. дар ҷои намоиш беш аз 50 намуд меваю сабзавот, пулезиҳо, ғалладонагӣ ва дигар анвои ғизоии сифатнок ба маъраз гузошта шуда буд. ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аз ноҳияҳои фаъоли вилояти Хатлон дониста мешавад ки дар самти кишоварзӣ натиҷаву нишондодҳои назарраси меҳнатӣ доранд. дар ҷои намоиш маҳсули заҳмати кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар шаклу пешниҳодоти ҷолиб ба намоиш гузошта шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба меҳнати содиқонаи аҳли заҳмати ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ изҳори сипосгузорӣ намуда саҳми онҳоро дар таъмини ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат амнияти озуқаворӣ арзанда маънӣ дод намуданд. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ соли ҷорӣ дар майдони 17546 гектар дар ҳамаи бахшҳои хуҷагидорӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд ки аз он 13378 гектар ба бахши хуҷагиҳои ҷамъовӣ ва деҳқонӣ рост меояд. кишоварзони ноҳия дар натиҷаи меҳнати аҳлона ва истифодаи самараноки обу замин тавонистанд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. аз он ки дар бахши хуҷагиҳои ҷамъовӣ ва деҳқонӣ дар майдони 5199 гектар кишти зироатҳои ғалладонагӣ гузаронида шуда буд, ҳосилнокии он ба 48.3 центнер баробар мебошад ва деҳқонон тавонистанд ки ба андозаи 25843 тонна маҳсулотҳои ғалладонагӣ истеҳсол намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо маҳсулоти кишоварзии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ изҳор намуданд ки мутахассисони соҳа бо деҳқонон ҳамкорӣ намуда ҷиҳати дарёфти тухмӣ, истифодаи нуриҳои манфиатбахш, мубориза бар зидди гуна ҳашарот ба шаклдарории боғу тогзор, ҳимояи боғҳо аз сармозанӣ дар давраи зимистон ба деҳқонон ҳамкорӣ карда корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом диҳанд. кишоварзони ноҳия дар маҷмӯъ ба маблағи 487 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки ин баробари 106.3% нишондиҳандаҳои иқтисодӣ мебошад. яъне афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.3% зиёд мебошад ва имрӯз кишоварзони ноҳия дар намоишгоҳи маҳсулотҳои кишоварзии худ дастгирии худро истеҳсоли ҳамаи намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ ки дар ноҳия истеҳсол мешаванд ба маърази тамошо гузоштаанд. чун оғози давраи тирамоҳ аз кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҷамъоварии аксар зироати мавҷударо оғоз бахшиданд. ҷамъоварии ҳосили шолӣ, ҷуворимакаи дон, лӯбиёгиҳо ки самараи кишти такрорӣ дониста мешаванд бо маром идома доранд. маҳсулоти деҳқонии сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар корхонаҳои коркарди меваю сабзавот коркард шуда ҳамчунин ба бозорҳои дохилии шаҳри Кӯлов ва ноҳияҳои ҳамшафат пешниҳод карда мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, истифодаи заминҳои бекорхобида, ҷорӣ намудани технологияи пешрафта ва баланд бардоштани ҳавасмандии саҳмдорон дастуру тавсияҳо доданд. маҳсулоти боғҳои дар 2 даҳсола бунёдгардидаи боғпарварони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ далели рушди соҳа дар ноҳия дониста мешавад. сарвари давлат изҳор доштанд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шахсони алоҳида бояд аз ҳисоби маҳсулоти кишоварзии худ барои давраи зимистон захира кунанд. дар ҳамин ҷо ҳамзамон намоиши чорвои
ذاتی تشکیل کرده شد. سروری دولت تاجیکستان از نمایش چاروایی در محیط ناحیه میر سعید علی حمدانی پرورش یابنده شناس شدند. در اینجا چاروای خوش‌ذات خرد و کلان که از حساب خواجگی‌های ناحیه حمدانی دانسته می‌شوند به نمایش آورده شدند. در جای نمایش نمونه حیوانات ذاتی و دیگر حیوان‌ها را با نوع و ذات‌های بهترینشان معرفی کردند. در نمایشگاه چاروای ذاتی گاوهای سیاه‌حالا، سیمینتالی، مول میده ذات‌های تاجیکی، حصاری، قراقلی، مهین پشن، بزهای تاجیکی، سیر پشن به نمایش گذاشته شدند. توری به سروری دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند در ناحیه میر سعید علی حمدانی بر رشد ساحه چروا پروری نیز توجه خاص ظاهر کرده می شود. مقصد از نمایش دستاوردهای چرواداری معرفی ذات‌های بهترین چروا و به همین وسیله سهم گذاشتن در امنیت آذوقه‌واری دانسته می شود. سروری دولت جهت باز هم بهتر کردن ذات چروا به مسئولین دستور دادند که از اصول‌های معاصر باردارکنی صنعی استفاده کرده ذات‌های بهترین و سرحاصل چروا را از خارج کشور وارد نمایند. ساحه چرواداری نیز در ناحیه یکی از ساحه‌های اساسی خواجگی خلق به حساب رفته تا امروز در ناحیه در همه بخش‌های خواجگی‌داری نزدیک 66,000 سر مول میده، 35,000 سر چروای کلان شاخدار، 585 سر اسب پرورش کرده می شود و امروز فقط یک کوپراتیو تجارتی گلباغ چروایی که در آن پرورش میاد در نمایشگاه محصولات چرواداری و معرض گذاشتند و کشاورزان نیت دارند که سالی که برای مردم تاجیک بسیار هم سال پر افتخار است، یعنی سال جشن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با نشانده‌های نظررس جنبست نمایند. 2002 خواجگی تشکیل شده. وقتی خواجه را تشکیل کردیم البته 551 مول شاخداری میده بود، 60 سر گوی کلان بود. چروا را خوش‌ذات کردیم، چروا را در هر طرف بخوی خوش‌ذات آورده تشکیل کردیم. تا حاضر سرشمار چروا را در خواجگی 220 سر چروا شاخداری کلان کردیم و چروا شاخداری میده را به 2700 سر رسوندیم. این بازی سروری دولت محترم امام علی رحمان دستور دادند که سرشماری حیوانات ذاتی را در منبع بیشتر کنند. محض همین بخش کشاورزی میتواند به ادامه رشد در تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت گوشت و شیر مساعدت کند. نشان دهنده‌های بخش چرواداری در ناحیه میر سعید علی حمدانی نشان دهنده‌های بخش چرواداری در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی نسبت به سال‌های پیشین افضل‌تر است. چون از پیش دوره زمستان قرار دارد، سروری دولت تاکید نمودند که چرواپروران باید به دوره زمستان گذرانی همه جانبه آمادگی بینند و چروا را به تلف یابی از زمستان سالم و فربه برانند. در جای نمایش یک چند نمود اسب‌های ذاتی تاجیکی به نمایش گذاشته شده بود. در ادامه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین از خواجگی محیط پروری نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجک را شناس شدند. ساحه محیط پروری در حدود ولایت ختلان از جمله ناحیه میر سعید علی حمدانی نیز سال تا سال ترقی کرده عامل منبع غذایی پرهیزی دانسته می شود. در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجک را نیز در زمینه تطبیق برنامه‌های مربوط به سمت محیط پروری ذات و نوع‌های ماهی بیشتر و خوبتر کرده می شود. با شرکت سروری دولت محترم امام علی رحمان به کل‌های حدود خواجگی مذکور قریب 2000 عدد ماهی ذات اعلای سوم افریقایی وارد کرده شد. چون این ذات ماهی در یک سال تا 5-7 کیلوگرم وزن گرفته از جهت طعم و لذت نیز خیلی گوارا است. امروز در همین حوضا قریب 400,000 ماهیچه پرورش کرده می شود. امروز ما با تمام گفتن میتونیم که 350 تن ماهی ما در همین کل حوضا تیار داریم. من یک هفته پیش با اقدام صاحبکار همین حوضا را کشادن، یعنی آغاز بخشیدن برای فروش اسلامی افریقایی است. امروز یکی معمول از جهان یکی از پزنده و استحصال زیاد کردن. ما نیت داریم که ما مارت اپریل جمع کرده از همین انکوباتور کرده کدام خواجگی‌هایی که ماهی پروری در ولایت است خواهشمند باشد تامین کنیم. سروری دولت محترم امام علی رحمان به رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجک را سپارش دادند که شماره حوض‌های ماهی پروری را باز هم بیشتر گردانیده به همین وسیله در تامین انواع صفتناک غذایی مساعدت فعال کنند. این زمان رشد ساحه در جمهوری خوب مشاهده گردیده همکاری با خواجگی‌های علاهیده امکان فراهم می‌آورد که باز در منبع این سمت ترابطناک تقویت یابد. در اطراف کل‌های ماهی و صحن زیبای محیط اینجا نمایشگاه زیبا و جالب کشاورزی آراسته شد. فراوانی مواد آذوقه از ثمره مهنت سازنده و صادقانه ساکنان ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی دلالت می‌دهد.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки москваи ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ пас аз таъмиру навсозии филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошимро низ ба истифода доданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шароити муосирӣ фароҳам гардида дар филармонияи мардумӣ баҳои баланд дода, сам ва нақши фарҳангро дар рушди маънавиёт ва ахлоқи ҷомеа, хусусан наврасону ҷавонон бузург арзёбӣ намуданд. 1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки Москваи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аз филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим, ки пурра таъмиру навсозӣ гардидааст, боздид намуданд. فلک از نو فلک زن آدینه پیدا شود او زند دیگر فلک تا عالم شیدا شود ای فلک آهی ملک بر در مزار آدینه بلبلی خوشخوانی تاجیک از دیگر گویا شود муассисаи фарҳангӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ба муносибати таҷдиди бошукӯҳи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатпеша бо санъати баланди меъмории миллӣ таъмиру навсозӣ гардидааст. бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои арзишманди ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Одина Ҳошим дар рушду нумӯи санъату фарҳанги миллӣ ва эҳтирому қадршиносӣ аз ин шахсияти шинохта бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон филармонияи мардумӣ ба номи ӯ гузошта шуд. ҳадаф аз номгузории муассисаи фарҳангӣ ба номи ҳунарманди зиндаёд эҳёи мактаби эҷодии Одина Ҳошим, омӯзиши сабки хосаи сарояндагиву навозандагии ӯ ва дар оянда боз ҳам рушд додани санъати миллӣ ба шумор меравад. Одина Ҳошим тавонист дар як давраи кӯтоҳ бисёр шогирдон, ҷавонони балоқадро хатм кардаҳое ки донишкадаи санъатро тамом кардан дар атрофи худ ҷамъ кард, тарбия кард ва тавонист ки дар як давраи як мактаби бузурги ҳунарии худро оғоз кунад ва хушбахтона ҳамин тарах ҳам шуд ва то имрӯз ин мактаби Одина Ҳошим побарҷост. ёдовар мешавем ки бинои филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҳанӯз соли 1968 сохта шуда, аввал ҳамчун кинотеатр фаъолият дошт ва соли 1998 он ба театри халқӣ табдил ёфт. бо дар назардошти он ки дар бинои мазкур барои намоиш додани барномаҳои консертӣ ва гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ шароити зарурӣ мавҷуд набуд, нимаи дуюми соли 2020 корҳои навсозӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир ба роҳ монда шуда дар фурсати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расид. бинои муҳташам бо саҳнаи барҳавову курсиҳои бароҳат, ҳуҷраҳои корӣ ва ёрирасон барои ҳунармандон ва долони мунаққаш қомат афрохта ба ҳусни ноҳия зебоии хоса зам кардааст. дар бинои филармонияи мардумӣ осорхона таъсис ёфта дар он маҳсули офаридаҳои ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошим, созҳои мусиқӣ ва либосҳои ӯ ҷамъоварӣ ва ба намоиш гузошта шудааст. ҳар нафаре ки ба ин бино ворид мегардад, нахуст аз осорхона дидан карда, баъдан аз тамошои барномаҳои ҷолибу хотирмони фарҳангӣ ғизои маънавӣ мегирад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта ва шароити муосири фароҳам гардида дар филармонияи мардумӣ баҳои баланд дода, саҳм ва нақши фарҳангро дар рушди маънавиёт ва ахлоқи ҷомеа, хусусан наврасону ҷавонон бузург арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки ҳадаф аз бунёду навсозии иншооти фарҳангӣ дар мамлакат ҷалби ҷавонону наврасони боистеъдод ба соҳаи санъату фарҳанги миллӣ ва ба ин восита тарбияи ҳунармандони асил мебошад. ин бино солҳои пеш на ба он талаботҳое ки имрӯз буд хона мекард ҳунармандонро, тамошобинро ва дар асоси ҳамон дастуру супарушоии роҳбари давлат ки дар як муддати кӯтоҳ сохта шудааст. ва ин мактаб то имрӯз дар ноҳия фаъолият карда истодааст. ҷавонони мо имрӯз ба ин мактаб бисёр як таваҷҷӯҳи хосае ҳам доранд. ин тӯҳфае ки барои аҳли ҳунармандон пешкаш кардан моро боз водор месозад ки кору фаъолияти худро нисбати баланд бардоштани сатҳи маънавии мардум
барпо намудани чорабиниҳои фарҳангӣ барои баландбардоштани сатҳи маънавии мардум зарур аст барпо кунем. толори калони бино 210 ҷои нишаст дошта барои баргузор кардани барномаҳои гуногуни консертӣ ва маҳфилҳои бошукӯҳи фарҳангӣ шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. минбаъд аҳли санъату фарҳанги ноҳия чорабиниҳои фарҳангиро дар бинои зебову замонавӣ барпо менамоянд. айни замон дар филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошими ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 26 нафар кору фаъолият доранд ки бештари онҳо ҳунармандони касбӣ ва ҷавонони боистеъдод мебошанд. гурӯҳи ҳунармандони филармонияи мардумӣ аз эҷодиёти устоди санъати тоҷик Одина Ҳошим барномаи рангини консертӣ пешниҳод намуданд.